India le Pakistan te indo dana an indo tak tak tila indo na pumhlu mang chuan soi thei alani chi lawang ti turte ni thuak thuaka nizan le tukin lama te indo na tak tak nan hnai to hle ti thei turin an oma an sipai hmun ma te anin beisak ngau ngau maya chutiang ani ka ra chuan ram pahnih te hi voin tlai dar nga khan ho u in kap to ri lawang u an ti le ta dai maya anin do don tia boruwa kan so san te lul nen tuna chuan boruwa kapa ngai le ta der mai an buena hi riat thiam ol samjok nan tleminin soikwal le ta lokila pahalgama firfiak te chetna wangin India chuan operation sindura kalpuya Pakistan ramchunga firfiak te in khwarna mun anwa bitumani kha hemi chanlet na tan hian Pakistan chuan ram ria lai puinen che ta thoa punch baka uri le line of control nai vaya mi te zinga nun na chan anom nuala thiza thi mi som pasarian chuang to in thiar chuak phei chu mi sang te lani to ram ria cheng te chuan tunang renga lai puina min ron sayang hi kan la tong ngai love anti hialani Pakistan hian civil mi le mi lo po thliar lem lovin che ta thoa sipai lampoin nunan chan boka ramria hian ahma a inkahhai bo chiat nang mai ni to lovin inkana tak tak a chuak niin media te chuan antar langa hemi hnu hian rampahni te chuan sipai hmun anin bitum sakranta hei hi meini sarile niriat chowatrang khan ania India chuan Lahore baka Karachi a sipai hmun te abei to Pakistan hian Jammu and Kashmir baka Rajasthan Gujarat le Punjab lam thlengin drone le missile mangin che ta thoa India chuan achang le zui ta zel boka inkahhai puan ma a anin dona tharlam bera chuan Pakistanin buyan marsus bepui thla ka kalpuya India sipai te in khwarna mun rukami chu missile le drone mangin avabeya Pakistan hian India chu chehmasa apuin tukin jingdar nga vela khan Pakistan sipai te chuan anthi children baikari ha 3 anti chu Amritsar vel beina tan ahmang tel boka mipui chen na lion bitumin India sipai te chuan heng drone te hi India ram chhunga ron thlolu rualin an lo kap ngala atam zok an kap thei nin an soyani Vain khan India chuan hemi chanlet na tan hian Indian Air Force te ache tir vele Pakistan sipai te in khwarna mun riat vel anwa phin le India Defense Official te soidanin heng mun te hi Rafiki Murid Chaklala Rahim Yar Khan Sukur Chunian Pasrul le Sialkot te nia heng muna te hian an radar baka an silai muda khom na te missile ka chuana kai noi ral thuam te an webitumani India chuan hei hi Pakistanin sipai le civil mi te in khwarna indo thlona tanga drone le missile manga aron be chanlet na ni thuan soi Pakistan te be puithla ka hian Punjab pa thlona trum hunchu nizandar khatle minute somli vel khan beyania Jammu and Kashmir apo damdoin le school baka thlona trum hun pathum vel an beitel boka India chuan hei hi changlet ngalin meini saria operator sindur nuwa rampahnite inkana satber trum chu nizan le voin lama khan athleng tinania indona taktaka anin hnuklu zelang ti hlauna tepo alian man leane Pakistan hian zirtop nizan khan drone mangin munsomni paruk vela lo bitum to bokani kha hebaka hian Srinagar le Gujarata Nalia tepo khoyatum niin India lamchuan an soya Pakistan sipai te chetna le India in achan let na hian sipai lamin mihring le bungrua an hlove bok niin India chuan a soyane voina briefing neya India sipai te chuan Pakistan hian a sipai te chu India ram ron nek theizong turin ala chhop sau sawa boruak ti punlun hi ala tum zela chuwangin India sipai te chu inral ringin anom meka Pakistan sipai te chetna chang le thei turin anin pe renge antia hebaka hian India chuan firfiaka India ram beina athleng le ni chuan indona anron puanga kan ngayanga dimna le timna telmi alovin kan chetawang ati bur mai boka hetianga buena aso san to dek hi chuan dot te hi atam thei khop mai chuwangin engchin nge oi turti po hi riathiam har riau thina nizan masalama khan India chuan Karachi ala
an sipai ho tu pa ber an pai tha ti te India media lamin an puang zar na sa hlea chu tiang chu a thleng lem lowa Pakistan po in voin khan India sipai te thlona trum mun sarut gar le sirsa mi te antichia a nakrota a brahmos ka chuana tele adampura S400 te akap chebok ti te an puang zar ve boka hei hi a thleng lem lo thungani expert chuan rampani te hi apum hluma anin do em lo poin sipai mun ma in be sakhi chu ala top lok lowang tuin nge bultran ti kha apoimo to lowa chuai chuan tunge mit khap masajok ti kha anin te na turania mit khap masak chu tloma an la ve don sia antia voin le nizan lama rampani te inkar boruak hi asosang man hlea ram sang in ban an pharna poin omzia anei thei tak lo ni te poin alang mana mase rampani te hian voin khan inkahhai an puang deuh thut mai ani US in palai na thowang te pon in alang apuang tu masaber chu US President Donald Trump ani social media kaltlangin Trump chuan rampani te hian inkahhai na tluan tling an remti ta nizan khan zanrei tak thlengin in biak na hi kala tuna chuan inkahhai an puang tianem nge theye rampani te hian chiale thahriat na anneya thu andon thiam bok atia India chuan rampani te hian direct in biak na kan nei chumira chua chu ni tina soya US yan palai na athokin rampani te hian direct in biak na an nei thei phata niom takane inkahhai chungchang hi rampani foreign minister te chuan annem nget ve to India lam chuan voin tlaidar nga tang khan rampani ten sipai chakna an man chu ti to pani atia rampani te hian in biak na an nei thauti video masalam khan kan soi to nei kha voin tlaidar thum le chan ve khan an in belea inkahhai nei an rem ti ta meni som pahni chhun laya in biak na hi an chhun zom le dona India chuan tuna inkahhai nei maila firfia ka chena chungchanga hian India chu in pha niam kan tum lova kan chang le zel dona ni atia Pakistan lampoin kanram himna ngai tua chung zelin inkahhai nei maila kan kal done antive boka mit khap masajok ni hi thil harde mayane hetia inkahhai nei ta ka wang hian thila thangal sot done tina ni lova Pakistan nena visa pek lo chu India in alakal pui chun zom dona eba ka hian Indus Water Treaty po ti topin ala om chun zom donin Ministry of External Affairs chuan an soya inkahhai thuthlung hi tuna engma duan ala om lawa Pakistan lamin anron rot chua ninan soitel bokane hetila hian ramria in khuak hirna then kha chu thlazalen ngalania mi puinun phungpa ngaya kirle turin thupe kan chu aloma Pakistan chuan anram china India thlona te thlophal ngal boka an boitira tangin rampani te hian thlona lu anlo phal lo ngal to anei kha India chuan inkahhai nei maila boruak so sang thei thlir chungin sipai te chu inral ringin anla om chun zom zel dona India hi sa khozalen naramani angin Pakistan a hian sa khomun a han beilawa chuti lain Pakistan sipai te inven na le India a beina turte chu sipai te hian an han ti chenual nina soi bokane tuna inkahhai hi chuti zonga in beitolova ti borvel ni lovin inkahhai pum hlum ni ro se tiin thuan de kila inkahhai pum hlum ni ro se tiin thuan del kila hetini chuan electric tithia mock drill nei te kha a thlonin a om tari don tina neya Mizorama mai ni lovin voin tlai thleng khan la nei lop pan la oma mase ataka manangai talo hi alomom lam anita zo ko me